Ja ću prvo predstaviti neka strana iskustva i naša domaća iskustva, odnosno iskustva Foreign Affairs Serbia, kao nekog nezvaničnog profila koji se bavi informisanim aktivnostima, svojim političkim aktivnostima naših zvaničnika. Budu sam za primjer Twitter profil Federike Mogherini, visoke predstavnice EU za spoljnu politiku i bezbednost, i ovde možemo videti poster, dakle, odnosno taj infografik, u kom je praktično sve rečeno o prvih 100 dana njenog mandata. Dakle, gde nam objasnila i u kojim zemljama je boravila i u kojim zemljama članica Evropske unije, koliko foruma je učestvovala, koliko bilateralnih susreta, sastanci u okviru EU, dakle, sve je upravo rečeno na tom jednom postoju, vrlo je slikovito i to je prosto neka njena lična karta od prvih 100 dana. Kasnije bar za 6 meseci, kad je to recimo veoma ovako efektivno, odnosno prezentovanje njenih aktivnosti. Ovde sam uzela kao primjer infografik vlade Francuske, gde oni kroz ovaj infografik ukazuju na tekst sa istim naslovom, znači nije mnogo komplikovan, ali nekako slikovito već pokazuje te ljude kojima se tekst bavi i možda će čoveka i da postakne da pogleda da je tekst, ne znam, prosto daje dodatno neku snagu samom tweetu. Sad pokazam nekoliko infografičkih rešenja Twitter naloga spoljnih poslova iz Srbije. Konkretno, recimo, ovo su infografički prikazi posete inostranstva prvog potpredsjednika vlade i ministra spoljnih poslova. Za svaku posetu pre odlaska postoji ovakva varijanta gde je istaknuta i zastava zemlje u kojoj ide i postoji srpska i engleska verzija, samo se menjaju boje, kao što je crvena pozadina, tamo postaje plava pozadina. Tu je, dakle, fotografija zvaničnika koji putuje i kao pozadina čitavog infografikona jeste grad u kojoj imamo odlazi. Tako da to nekako već čoveku prosto pokazuje gde on vidi šta se dešava u četvrtoj priči. A ovo je recimo nakon posete gde se već može vidjeti kako taj susret izgledao, možda je mali opis, možda se ne vidi najbolje, ali sve se to preuzima sa zvaničnih saopštenja ministarstva. Nije to nešto sad izvršljivog neopet, odnosno nekog ličnog, odnosno ovaj srednji nivo je previše autorit. Ovo je onaj početni nivo što je nam što je potrebno da te stvari normalno funkcionisao. Ovo su recimo najave posete na stranstvu predsjednika vlade Republike Srbije, konkretno za ovu poslednju, to je aktualno sadašnju posete Sjedinjenih država, posete predsjednika Republike. Postoje i za predsjednicu Skupštine, kao da je također visoku zvaničnost. Onda ovo su recimo infografička rešenja za susrete ministra spoljnih poslova sa ambasadorima akreditovanim u Srbiji i također znači ilustracija zastava Srbije, zastava zemlje ambasadora sa kojom se susreće i kratak opis teme, prosto o čemu su oni razgovarali. Može biti ovako slikovit efekt. Recimo, ovo je najava za posjet visokih inostranih zvaničnika Srbije, konkretno Johana posle Beograda. Recimo, tekst se preuzme sa sajta vlade Srbije ili ministarstva spoljnih poslova i pojasni čitavu situaciju. Evo, recimo, možda reći zanimljivo, na jednom mestu opisan izneti osnovni podaci o našem diplomatskog konzularnom predstavništvu. Znači, možete vidjeti u kojoj je zemlji, kako izgleda ambasada, koja se zemlja predstavlja njena obeležja, zemlja u kojoj se ambasada nalazi, adresa u toj zemlji, kako izgleda naš ambasador, tamo njegovo ime i prezime i link na adresu su sajta. Tako da to sve nekako postavi dosta se tako brzo pristupiti informacijama. Ovde se izgleda, recimo, kako izgleda onako samo posmatrano to grafičko rešenje za ambasadu u Turskoj i engleska verzija, recimo, to se vrlo brzo modifikuje. Postavlja se i na engleskom i na srpskom jeziku. I naravno, ako je u Turskoj, onda se gleda da se postave oznake i Turskog ministarstva spoljnih poslova, i to vide prosto da njemu bude... A greške nema, možda samo činjenice koje su javne, mislim, prosto sajta, sve se pristupa sa sajta naših ambasada. Ovo je, recimo, varijanta prezentovanja dela saopštenja prvog potpredsjednika ministra spoljnih poslova u vezi nekim događaju, da li to vezi sa ovim, konkretno u vezi sa Evropskom savjetom Evrope. Ovo je mesečni poster, gde je bukvalno, to je po onoj varijanti Federike Mogherini, gde su fotografije sa sajta ministarstva spoljnih poslova na osnovu zvaničnih podataka. To zahteva neko vreme, neka 2-3 dana da se sve to izračuna i da se prosto vidi gde je sve boravio ministar, koliko susreta imao recimo u zemlji sa ministrom spoljnih poslova, sa ambasadorima akreditovanim u Srbiji, recimo 7 susreta sa ambasadorima, primjer radi Nikaragva, to je susret u Kataru, ali na marginama međunarodnih konferencija, ali sve to može da se
računa i pokazuje prosto da neko nešto radi u nekom periodu i vidi se vrlo konkretno da postoji preko 30 sastanaka koje imamo mjesec dana, znači to su znači 1-2 sastanka dnevno, nekad i 3 sastanka kada je u Srbiji. Također isto ovo mogu biti zanimljive varijante gde su prikazane države u kojima to je onaj informativni dio koji nije toliko aktualan, ali je koristan, kao vam kažete podaci zanimljivi za konzularnu službu, kada ljudima objašnjavaju gde mogu da izvede pasoš, recimo konzularnu vikend, nedelju, kada obilaze neki grad. Tako isto, ovo su neki prilično statički podaci, ali su zanimljivi prosto zato što možete vidjeti recimo vrlo slikovito u kojim zemljama mi imamo ambasade, gde imamo recimo samo počasne konzule ili pošto imamo tu pokrivenost, onda možemo konstatovati recimo da u nekim zemljama imamo predstavnike, ali da su uglavnom stranci koji predstavljaju našu zemlju tamo kao počasni konzul. Pa prosto može se vidi da u određenoj zemlji recimo nemamo, čisto primjer radi recimo ovde Pakistan je recimo zemlja u kojoj mi nemamo ambasadora, recimo i kod nas, kada poredite, kada preklopite, to možete vidjeti s kojim zemljama recimo imate poklopljene, s kojim zemljama možda neki nešto možete korigujete, to je već nekako, to je sad domena analitike i potreba. A ovo je recimo isto infografik, to je posljednji grafik koji predstavlja ovde, o veličini DKP-a koji se nalaze u Srbiji, pa vidimo recimo da je Rusko i Andriješko naravno najveće, imamo skoro po 50 diplomata koji su veliki.